Kibor pulit ke Umyang Police Station. Hadin ke jing yo jing tem halor kawai ke jing jasha kitnap kawai ke samlalut marmar kila pen up shrimp halat Umsaw Ribhoy District bat hadin ke tu ke nipor kila yo bat ya kawai ke Kali Maruti bala yo pen pelat no ya ke ni ke samla kabala keno syak rakbor bat dru la kem no ya wei orang ba banya ya ketika kali bat temu ban rakbor ya ketika samla. Kat kum pejing tip bala yo lum la ong ba ketika samla kabala buri kerteng no da ke betemu ban mi na layeng na kenshi ban let chamairang na ke bentak jing puli jongka ha ke ba kala syong da kawai ke kali kamai kabadon yo number ML not san UR nyau iwe nyau balanya do finance Chester Paryong ubadeiru kum upakna ya kini ke samla lut ndrei uti urang ba ha ke jaka ban let chamairang ula kit bak ya kini ke samla da ke ba ong ban let chashilong ban ya pat na ke surok klau na maram ban mi shalat Umsaw Ribhoy District la ya thu ru ba kini ke samla kala skau pher ya ke rukom ya lenti uti urang ba da ka ba pendan kam ya ka surok ka ba kenja klam da ya na ka surok mairang shashilong kala pentip cheki kat tu kat ningut ki parlok bat ki bahyeng ki bala pentip pat cheki pulit ka mairang police station bat kum tahi ki pulit kila pentip pan shaki pulit ka Umyang Police Station. De hadin kumba kat tu kat nipor ki pulit ke Umyam kila yo ban bat no ya kini ke kali harengkat unongnya bat ban pelat ya ketika samla lut bat lara no syathanat ban pelong ya ke jing tokin bat hadin kata la IT no syaki pulit ke Mairang Police Station ban pelong ya ke jing tokin ke bakam benia ha ke jing pla jong ketika samla lut la ong ru ba uteu samla rang ba la persyang ru ban ketak keti lani ban lek klam akor ya ka ha ke surok klau na mau maram shalat Umsaw. Ngin pernah ang suwa mairang malalu tung niyaw taga en gawin kon di ayo si para try akmi taga ong yang akmi ong lin na siya tengah ong yo en ong surat tu bila sa mairang dengan di nom taruh lire dengan di belang di tre perio slap pening dengan pai dengan pai ko yung ko lai ba je la sting thai taga tin teo de khin di man ka snoi di ka moi di merwe sa kadi persenjahan ka di kayo kadi ta ka bos na dari taga hadin teo khin pa ho ong sa phun jen ni ko ta da din ong en chet yus ne ong ta ka me de ong na ka ka hayung ong en men ur khai ngamare hayung ka ang me ko hana kana phi ka kerkliang ka phun ka kerkliang lui kai keren ram kata ka pur ka thut kali dumdam dengan su wanda we kali ong ya di mairang dan di mairang makanang ngan le kum hanungan di thot hadin ma chupun ni bro ong bro ka ta kon nga kolong tang ta ti hanu ke en nga ti rap wo khidi atayung wai mirang ko tri wai mirang ngo ato hadin pun dengan penamu bai nga ke tri rap tiga lut no hatsung toy pesadang ya pun namu bai tu we de yang kata ka uji are ngadal no ngakloi kon wa beli ho hiare merang wana pun bor di asor mano ini ba yalam tai di mo ini ba kuno ini ni de bersa basyong ka kini ka piau dong tu kalau ngasih peratra dong ini jaga jing samia tengi berabor unga ngali genter bunyi risep genter tengi itu kuli dengan tips no ba yo kata kan ka kami de ka we no mo tunal di bahing ni persa de itu ka piau dong tu kalau ngasih peratra ini di bak ketengi ini itu finance Chester Paryong finance jadi tak kira nak capuk merah merang kepada walut yang bayi nang don badin don jing semua ini kira bagi lale bakala ini kira ba percaya kun gimana dong mai itu ibarat ya ne tips nga ngaro ini akan berbos sila jong taman pun ni bahaying ro punungan pun mapunungan lek sabang pun giwe ke peteng-peteng nah di mun sa pun lang itu nen nga serang basa ti numer kong ya ba ya lek lang hadam bala ong bala yo ba tas awan yang kali ing musim bikin airnya ba kenja air Abdulawan lang bahaying ro ki ngamur ni mau ke dan ngamur Abdulawan lang kena